Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kalampong ilakai football hapadang kikna ki badang hapo khat Arsenal karta kabala pelong da kanong thamai football coaching center ka kanhun ka bahap hapo kanong thamai sport socio and cultural club haka arplai trek mentau nailor kalapoi sa kabukut no ya kani ka jeko la pelong haki laisngi handre la pelong tang haki sisa jan jong uniu banai nailor ya kabala sedang haka khandai trek nang ta la pelong haka khandre trek bat penkut no hakani ka arplai trek balala kikan hon ke belawan simenta hakani ke jekop keladan khandro tuli baro na keleng kanong ba shilong bat na bar sor rukumjo bat na kawai ke kan hon kirang ila kai kila bani simenta tang nyongot na kawai ke kan hon kisau tuli kikan hon belapoi hadu ke semi final kikan top ya ke kan hon na nong shiliang nong thamai ka bala penram no ya kanong kriam haka tiebreaker the sun goal la kawai kat ba ka Junior United Football Club na Smith pa kala penram no ya kawai pa ka kan hon ka bana ka snong Smith di ka bala ai kerteng ka Smith Boys haka jingya khon haka final pan ke Junior United Football Club na Smith kala parem no ya kan hon na nong shiliang nong thama shilong the sun goal la non ka kan hon ka balayo ara ai kanam lado haka ni ke Jacob na lor ka trophy kala yo ru ya kus nam ka pisa ka bakot san hajar tingka kat ba ka kan hon ka bawan ba arpan kala yo lai hajar tingka Sata.